Dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo obrađivati lekciju jednačine sa apsolutnim vrijednostima. Prisjetimo se prvo apsolutne vrijednosti realnog broja. Za bilo koji realan broj x, apsolutna vrijednost označava se sa apsolutno x jednaka je broju x ako je x veće ili jednako od 0 i broju minus x ako je x manje od 0. Na slici koja se nalazi ispod imamo brojevnu pravu i na njoj označene brojeve redom -2, 0 i 2. Kao što znamo, apsolutna vrijednost nekog broja predstavlja njegovu udaljenost od 0, zato je njena vrijednost uvijek pozitivna, jer je udaljenost uvijek pozitivna. Pa konkretno imamo udaljenost od 0 do dvojke, dvije mjerne jedinice, i udaljenost od -2 do 0, također dvije mjerne jedinice. Apsolutna vrijednost broja 2 je jednaka 2, a apsolutna vrijednost broja -2 je također jednaka 2. Na grafikonu koji se sad iscrtava imamo crvenom bojom prikazan grafik funkcije y jednako apsolutno x. To je dio prave y jednako x za x veće ili jednako od 0 i dio prave y jednako minus x za x manje od 0. Znači, konačno ovaj grafik je prikazan crvenom bojom i on vam je prikazan sa špicom u 0. Prelazimo na rješavanje zadataka. Riješiti po x jednačine. Prvo ćemo zapisati čemu je jednako apsolutno x po definiciji. Ono je jednako x za x veće ili jednako od 0 i jednako je minus x za x manje od 0. Prelazimo na zadatak apsolutno x plus 2 što množi x minus 3 da je jednako 6. Na osnovu definicije apsolutne vrijednosti razlikujemo dva slučaja. Prvi slučaj je ovaj ovdje. To je slučaj kad je apsolutno x jednako x za x veće ili jednako od 0, pa ćemo u postavci umjesto apsolutno x pisati x plus 2 što množi x minus 3 da je jednako 6, a to nam je jednako x plus dvojka množi sve što se nalazi u zagradi, 2x minus 6 da je jednako 6, x plus 2x će dati 3x minus 6 da je jednako 6, zapravo 3x je jednako 12, odnosno x je jednako 4. Da li se x jednako 4 nalazi u intervalu x veće ili jednako od 0? Provjerimo. Da, nalazi se, pa je x jednako 4 jedno rješenje, odnosno ono nam je također, možemo ga nazvati dobrim rješenjem ove jednačine, zato što se nalazi u ovom intervalu. Prelazimo na slučaj broj 2. Sada uzmemo apsolutno x jednako minus x za x manje od 0, tu prepišemo i u postavci umjesto apsolutno x pišemo minus x plus u nastavku 2 što množi x minus 3 da je jednako 6, pa nam je to jednako minus x plus 2 množi x i 2 množi 3, pa je tu 2x minus 6 da je jednako 6, minus x plus 2x nam daje x, minus 6 da je jednako 6, odnosno x je jednako 12. Da li je x jednako 12 dobro rješenje? Provjerimo je li u intervalu x manje od 0. Ne, nije, pa smo stavili ovdje x da nije, to jest ono nije rješenje. To znači da ova jednačina apsolutno x plus 2 što množi x minus 3 jednako 6 ima samo jedno rješenje i to je x jednako 4. Prelazimo na zadatak broj 2. U zadatku broj 2 imamo apsolutno 2x minus 3 jednako je x, pa ćemo opet zapisati po definiciji apsolutno 2x minus 3 nam je jednako 2x minus 3.
za 2x minus 3 veće ili jednako od 0, to jest za 2x veće ili jednako od 3, odnosno za x veće ili jednako od 3 polovine. I minus, pa prepišemo 2x minus 3, to nam je minus 2x plus 3, jer će se promijeniti znakovi u zagradi, za 2x minus 3 manje od 0, to jest x manje od 3 polovine. Pa onda razmatramo po definiciji dva slučaja. Prvi slučaj kad je apsolutna vrijednost 2x minus 3 jednaka 2x minus 3, za x veće ili jednako od 3 polovine, to vam je ovaj ovdje slučaj. Pa ćemo u postavci umjesto 2x minus 3 pisati bez zagrada 2x minus 3 da je jednako x. Tu nam je poslije prebacivanja nepoznatih na lijevu, a poznatih na desnu, 2x minus x će nam dati 3, odnosno x jednako 3. Provjerimo da li ono jeste rješenje ove jednačine, da li se nalazi u intervalu x veće ili jednako od 3 polovine, to jest da li je ono dobro rješenje. Mi zaključujemo da se nalazi, što znači da ono jeste jedno od rješenja. Sad provjerimo drugi slučaj da vidimo da li tu imamo isto rješenje. Apsolutno 2x minus 3 nam je jednako minus 2x plus 3 za x manje od 3 polovine. Umjesto 2x minus 3 ćemo pisati ovo ovdje što se nalazi, minus 2x plus 3, to je jednako x. Prebacit ćemo nepoznate na lijevo, poznate na desnu stranu i dobiti minus 3x da je jednako minus 3. Pomnožit ćemo sve sa minus 1 i dobiti da je 3x jednako 3. Odnosno da je x jednako 3 kroz 3. Dobit ćemo da je x jednako 1. Da li je ovo rješenje x jednako 1 u intervalu x manjem od 3 polovine? Zaključujemo da jeste, također ono rješenje jednačine. Što znači? Ova jednačina ima dva rješenja i to su x jednako 1 i x jednako 3. Prelazimo na zadatak broj 3. Ovdje imamo apsolutno x plus 2 minus 3 da je jednako 2x minus 6. Po definiciji opet rastavimo apsolutno x plus 2. To je jednako x plus 2 za x plus 2 veće ili jednako od 0, odnosno x veće ili jednako od minus 2. I minus, u zagradi stavimo x plus 2, a to je kad se sredi minus x minus 2, za x plus 2 manje od 0, odnosno x manje od minus 2. Pa po definiciji razmatramo ova dva slučaja. Prvi slučaj kad je apsolutno x plus 2 jednako x plus 2 za x veće ili jednako od minus 2, to vam je ovaj ovdje slučaj. Pa u polaznoj jednačini umjesto x plus 2 ćemo staviti x plus 2 minus 3 da je jednako 2x minus 6. Prebacit ćemo nepoznate na lijevo, poznate na desnu stranu i dobiti x minus 2x jednako minus 6 minus 2 plus 3. Kad sredimo x minus 2x će biti minus x jednako je minus 5, pomnožimo sve sa minus 1 i dobijemo da je x jednako 5. Da li je x jednako 5 rješenje ove jednačine, to jest da li se nalazi u intervalu x veće ili jednako od minus 2, provjerimo. Nalazi se, to znači da ono jeste jedno rješenje. Prelazimo na slučaj broj 2. Ovdje imamo da je apsolutno x plus 2 jednako ovome ovdje minus x minus 2 za x manje od minus 2. Pa ćemo umjesto x plus 2 pisati minus x minus 2 minus 3 da je jednako 2x minus 6. Pa ćemo izvršiti prebacivanje nepoznatih na jedno, poznatih na drugu stranu i dobiti minus 3x jednako minus 1. Odnosno pomnožimo sve sa minus 1 i dobijemo 3x jednako 1, odnosno x jednako 1/3. Da li ovo rješenje pripada intervalu manjem od minus 2? Ne pripada, zaključujemo, to jest ono nije rješenje. Dakle, ova jednačina ima samo jedno rješenje i to je x jednako 5. Prelazimo na zadatak broj 4. Ovdje imamo dvije apsolutne vrijednosti, 2 što množi apsolutno x plus 1 minus 3 što množi apsolutno x minus 2 da je jednako 1. Mi ćemo ga malo drugačije uraditi nego prethodne zadatke. Nacrtat ćemo dva grafikona. Razmotrit ćemo
prvo šta se dešava sa x plus 1 kad je jednako 0. X je jednako minus 1. Dobijamo. Znači nacrtat ćemo grafikon kroz minus 1, radi se o rastućoj funkciji jer je koeficijent uz x pozitivan, pa će ona sa x osom zaklapati oštar ugao. Ovaj dio od minus 1 na desno je pozitivan, do minus 1 je negativan. Isto tako za x minus 2 jednako 0, dobit ćemo da je x jednako 2, nacrtat ćemo ovaj grafikončić i tu ćemo također rastuća funkcija, desno od 2 je pozitivno, lijevo od 2 je negativno. Napravit ćemo nakon toga tabelicu, u prvom redu ćemo staviti x plus 1, ispod toga x minus 2, a nakon toga ćemo, znate kad pravimo tabele, na početku nam je minus beskonačno, na kraj plus beskonačno, a između su nam brojevi minus 1 i 2. Znači, prenijet ćemo sa ova dva grafikona ove znakove. Rekli smo kad se tiče ovog prvog x plus 1, obilježit ćemo ovdje kružić i napisat ćemo da je desno od minus 1 plus plus, to znači da je pozitivno, lijevo je negativno. Isto tako za x minus 2 napisat ćemo kružić, desno pozitivno, lijevo negativno. Ova tabelica nam služi da vidimo koliko slučajeva trebamo da razmatramo. Imamo 3 slučaja kao što vidite, od minus beskonačno do minus 1, od minus 1 do 2 i od 2 do plus beskonačno. Ovaj ovdje minus i ovaj ovdje minus nam u stvari znači da uzimamo negativan dio od apsolutne vrijednosti. Pa evo ovdje vam je zapisano, apsolutno x plus 1 je isto što je x plus 1, za x plus 1 veće od 0, odnosno za x veće ili jednako od minus 1, i negativni dio, odnosno minus x plus 1, odnosno minus x minus 1 za x manje od minus 1. Isto tako za x plus x minus 2 moramo prikazati, ono je jednako x minus 2 za x minus 2 veće ili jednako od 0, za x veće ili jednako od 2 i minus isto to x minus 2, to jest minus x plus 2 za x manje od 2. To znači da prvi slučaj posmatramo od minus beskonačno do minus 1, pri čemu je minus 1 zatvoren interval. Ovdje su obe apsolutne vrijednosti negativne, pa ih tako i zapišemo. 2 puta minus, znači uzimamo minus x plus 1 u zagradi, minus 3 puta, isto je negativno ovo drugo, pa uzimamo minus x minus 2, pa zatvaramo zagradu, jednako je 1. Onda ćemo dvojku da prepišemo, a minus da ubacimo da prođe kroz zagradu. Minus x minus 1, minus 3 što množi minus x plus 2, da je jednako 1, što znači prilikom množenja dobijamo minus 2x minus 2 plus 3x minus 6 da je jednako 1, pa imamo minus 2x plus 3x, to je jednako x, minus 2 minus 6 je minus 8, da je jednako 1, odnosno x je jednako 1 plus 8, x je jednako 9. Da li je ovo rješenje dobro rješenje? Pogledajmo u intervalu minus beskonačno minus 1 se ne nalazi, to znači da nije dobro rješenje i ovo rješenje se odbacuje. Prelazimo na slučaj broj 2, to vam je ovaj slučaj, od minus 1 do 2 koje se uključuje, znači prvi je pozitivan, drugi je negativan, pa ćemo pisati 2 puta, znači ovaj dio pozitivan, x plus 1, minus 3 puta, ovaj drugi dio je negativan, pa ćemo pisati minus x minus 2. Jednako je 1. Onda ćemo izvršiti množenje, 2x plus 2, minus i minus će dati plus 3 što množi x minus 2 da je jednako 1. Dobit ćemo 2x plus 2 plus 3x minus 6 da je jednako 1. Zapravo 2x plus 3x će nam dati 5x. A 2 minus 6 je minus 4 da je jednako 1. Dobit ćemo da je 5x jednako 5, odnosno x je jednako 1. Da li je ovo rješenje dobro rješenje? Da li se nalazi u intervalu od minus 1 do 2 uključeno? Pogledajmo.
nalazi se, što znači da je ovo jedno od rješenja za sad. Prelazimo na slučaj broj 3, to je slučaj od 2 do plus beskonačnosti. Ovdje su oba pozitivna, znači x plus 1 i x minus 2 su pozitivna. Evo tu smo zapisali. Pa pišemo 2 što množi x plus 1, prepisujemo odavde, minus 3 što množi x minus 2 također odavde prepisujemo da je jednako 1. Poslije množenja dobijamo 2x plus 2, minus 3x plus 6 da je jednako 1, plus 2x minus 3x je minus x, plus 8 da je jednako 1, dobijamo da je minus x jednako minus 7, pomnožimo sa minus 1, dobijamo da je x jednako 7. Da li je ovo rješenje dobro rješenje? Da li pripada intervalu od 2 do plus beskonačnosti? Provjerimo. Pripada, što znači ovaj zadatak koji je ovdje dat ima dva rješenja i to su x jednako 1 i x jednako 7. Zadatak broj 5 je za nijansu složeniji. Postoje tri apsolutne vrijednosti i to su apsolutne vrijednosti x minus 1, x minus 2, x minus 3. Mi ćemo prethodno napisati male grafikončiće za svaki od njih. Prvo ćemo x minus 1 izjednačiti sa nulom i dobit ćemo x jednako 1. Znači ovo vam je rastuća funkcija i grafikon će da izgleda ovako. Desno od jedinice je pozitivno, lijevo je negativno. Sljedeći je x minus 2 jednako 0, x je jednako 2, isto će na isti način da se crta. Desno od dvojke je pozitivno, lijevo je negativno. Za x minus 3 jednako 0, odnosno x jednako 3, imamo desno od trojke pozitivno, lijevo negativno. Nacrtat ćemo tabelicu i prva vam je x minus 1, pa x minus 2, pa x minus 3. Onda nam za crtanje treba, znate, na početku minus beskonačno i plus beskonačno je na kraju, a između naravno moramo staviti ove brojeve 1, 2 i 3. Znači prenijet ćemo s ovih grafikončića sve ovdje u tabelu. Desno od jedinice nam je pozitivno, pišemo plus, plus i plus, lijevo je negativno i pišemo minus. Ovdje nam je x minus 2, desno od dvojke pišemo plus i plus, a lijevo minus. I ovdje nam je x minus 3, desno od trojke pišemo plus, a lijevo nam je minus. I iz ove tabele vidimo da postoje 4 slučaja. Prvi slučaj od minus beskonačno do 1, drugi slučaj od 1 do 2, treći od 2 do 3 i četvrti od 3 do plus beskonačno. Da bismo krenuli uopšte sa zadatkom, ovi minusi vam predstavljaju u stvari u ovom dijelu definicije x minus 1 ovu granu. Znači x minus 1 je po definiciji jednako x minus 1, za x minus 1 veće ili jednako od 0, to je za x veće ili jednako od 1, dok je apsolutno x minus 1 također jednako minus x minus 1, odnosno minus x plus 1 za x manje od 1. Isto uradimo za drugi, apsolutno x minus 2 jednako x minus 2, za x minus 2 veće ili jednako od 0, to jest za x veće ili jednako od 2, imamo minus, prepišemo u zagradi x minus 2, oslobodimo se zagrade, dobijemo minus x plus 2 za x manje od 2. I na trećem vam je također isto, desna grana je x minus 2, za x minus 3, za x minus 3 veće ili jednako od 0, za x veće ili jednako od 3 i minus x minus 3 za x manje od 3, to jest minus x plus 3. Pa ćemo to prvo uzeti u obzir prilikom rada ovih slučajeva. Znači prvi slučaj, sva tri su negativna, pa ćemo umjesto x minus 1 pisati ovaj ovdje dio minus x minus 1, pa ćemo prepisati plus, pa ćemo od x minus 2 pisati ovaj ovdje dio minus x minus 2, pa ćemo prepisati plus i pisati minus x minus 3, to vam je ovaj ovdje dio, jednako je 6. Znači ovo je sve u intervalu od minus beskonačno do 1 uključeno.
Sada se oslobađamo zagrada, minus x plus 1 plus, opet će biti minus x plus 2, pa će biti minus x plus 3, da je jednako 6. Prepišemo prvo minus x plus 1, plus i minus će dati minus x plus 2, minus x plus 3, da je jednako 6. Sabrat ćemo nepoznate, minus x i minus x će dati minus 3x, brojke će dati plus 1 plus 2 i plus 3 plus 6, da je jednako 6, dobit ćemo da je minus 3x jednako 6 minus 6, odnosno minus 3x jednako 0, to jest x je jednako 0. To je bio prvi slučaj i provjeravamo da li je x jednako 0 u intervalu od minus beskonačnosti do 1, zaključujemo da jeste i to je znači dobro rješenje. Prelazimo na slučaj broj 2. Slučaj broj 2 je slučaj od jedinice do dvojke, prvi je pozitivan, a ostala dva su negativna. Pa ćemo početi, znači x minus 1 je jednako x minus 1, ostaje isto, plus ovdje se dopisuje minus, pa se prepisuje x minus 2, plus dopisuje se minus, pa se prepisuje x minus 3, da je jednako 6, a to je dalje x minus 1 plus minus x plus 2 plus minus x plus 3, da je jednako 6, x minus 1 minus x plus 2 minus x plus 3, da je jednako 6 i imamo plus x i minus x se ponište, ostaje minus x, minus 1 plus 2 i plus 3 nam je plus 4, da je jednako 6, dobijamo da je minus x jednako 2, pomnožimo sve sa minus 1, dobijamo da je x jednako minus 2. Da li se x jednako minus 2 nalazi u intervalu od 1 do 2, zaključujemo da se ne nalazi, pa ovo i nije rješenje. Prelazimo na slučaj broj 3, x pripada od dvojke do trojke. Intervalu 2, 3 uključeno, pa ćemo, znači, prvi i drugi će biti pozitivan, a treći negativan. Pisat ćemo x minus 1 plus x minus 2, oba su pozitivna, plus ovdje ćemo ubaciti minus, x minus 3 da je jednako 6, dobit ćemo x minus 1 plus x minus 2 plus minus x plus 3 da je jednako 6, dobijamo x minus 1 plus x minus 2 minus x plus 3 da je jednako 6, to jest dobijamo da je x jednako 6. Da li je x jednako 6 dobro rješenje, da li se nalazi u intervalu 2, 3 uključeno, ne nalazi se, tako da i nije rješenje. Prelazimo na slučaj broj 4. X je element, odnosno pripada intervalu 3 do plus beskonačno. Od 3 do plus beskonačno su sva 3 pozitivna. Znači, pisat ćemo umjesto apsolutno x minus 1 samo x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3 da je jednako 6 i dobit ćemo 3x minus 6 poslije sabiranja da je jednako 6, odnosno 3x je jednako 12, odnosno x je jednako 4. Da li je ovo x jednako 4 rješenje dobro rješenje? Da li nam pripada intervalu 3 plus beskonačno? Zaključujemo da pripada, pa smo stavili ovdje da jeste rješenje. Znači, ovaj zadatak ili ova jednačina ima dva rješenja i to su x jednako 0 i x jednako 4. Prelazimo na domaći zadatak. Piše vam riješiti jednačine, ovdje imamo 3 primjera. Sva 3 primjera smo radili na slične zadatke na času. Znači, što se tiče ovog drugog, pazit ćete zbog ovog minusa. Znači, prilikom otvaranja zagrada, ovaj minus se nalazi ispred, prilikom oslobađanja zagrada, ovaj minus se nalazi ispred, tako da ćete paziti da mijenjate znakove u zagradama. I to bi bilo sve za ovaj čas. Srdačan pozdrav!